ndabasuhuje, ariko kandi ushobora kwibaza iki uyu munsi noneho N&U The Winners. Iyi ni channel yaje kuguhindurira intekerezo ikakwereka ko nta mpamvu yo kwiheba bavuga ko byarangiye, burya bigishoboka. Nahawe rero komeza uhatane mpaka ku mwuka wa nyuma, nta wamenya icyejo hahetse. Tudatinze, uyu munsi turagaruka ku buzima, amateka, ibigwi by'umukinnyi ukiri muto ariko kandi muto ushoboye, haba mu ikipe akinira, mu ikipe y'igihugu, ndetse bikagaragarira isi ya ruhago muri rusange. Mu mashyi menshi twakiriye rurangiranwa Lamine Yamal. Ubundi ku mazina ye yose yitwa Lamine Yamal Nazraoui Ebana. Yavutse ku wa 13 Nyakanga 2007, avukira aho bita Mataro mu gace ka Esplugues de Llobregat muri leta ya Catalonia, ahasanzwe habarizwa ikipe ya FC Barcelona. Kuri ubu Yamal afite imyaka 17 y'amavuko gusa. Uyu ni umukinnyi w'umupira w'amaguru uri kwigarurira imitima ya benshi kuri iyi si nzima. Yagera ku banya Espagne ibintu bikajya ku rundi rwego, mbese bikaba mahwi. Yamal ni umukinnyi ukina nk'uwabigize umwuga muri FC Barcelona ndetse no mu ikipe y'igihugu ya Espagne izwi ku izina rya La Furia Roja. Lamine Yamal ni umukinnyi ufite uburebure bwa metero 1 na santimetero 80, afite ibiro 66. Urumva ko rero ari umukinnyi uri fit koko. Ni umukinnyi ukina imbere ku ruhande rw'iburyo, ibizwi nka bamababa cyangwa se nko mu right winger muri za ndimi zirwota amasimbi. Lamine Yamal kuri bakina muri shampiyona ya La Liga, shampiyona ya Espagne. Ni umukinnyi w'amacenga, umuvuduko na tekinike nyinshi mu kibuga, aho ku myaka ye kugeza ubu afatwa nk'umukinnyi mwiza ukiri muto ku isi. Nyamara nubwo ubona ameza atya, si umwana uvuka mu bisubizo. Iyumvire nawe, ntutangare gusa, ahubwo bigira icyo bikwigisha. Ugira aho uva, ugira aho ujya. Ngayo nguko rurangiranwa tuvuga yaje kwisanga aho wari umuseriveri mu duce two muri Espagne, Sheila Ebana, ndetse n'umutezi w'amarange painter cyangwa se building painter ku mazu yo muri Espagne. Ni munyemerere mwite nyakubahwa Munir Nazraoui baje kwisanga ari babyeyi ba Lamine Yamal. Umuryango kuri ubu twavuga kuri kurisha ifi nkoko. Ibihe bimeze neza. Mama wa Yamal avuka aho biti Bata hano ku mugabane wa Afurika ho mu gihugu cya Guinea Equatorial. Ni mu gihe se wa Yamal nari umunyamaroc wo mu gace kitwa Rahash ku mugabane wacu wa Afurika, aho byaje kuba ngombwa ko bimukira muri Espagne. Ku myaka 3 gusa Yamal n'umuryango we batuye Mataro. Mbibutse ko ariko gace k'amavuko ka Yamal. Papa we yaje kujya guhigira ubuzima umuryango mu duce dutandukanye. Byumvikane neza ko habayeho gutandukana kw'ababyeyi be, bagatandukana badatanye, ahubwo bitewe n'ibihe ubuzima bwabanyuzagamo. Mama Yamal yerekeje mu gace kitwa Granollers, ari naho nyuma y'umwaka umwe gusa Yamal yatangiriye guconga ruhago mu ikipe yo muri quartier izwi ku izina rya La Torreta. Nyuma y'igihe gito Yamal n'umuryango we baje kwisanga hatuye mu gace kitwa Rocafonda, quartier baje kwimukiramo. Aka ni agace kafatwaga nk'akibagiranye, agace katawe, agace kari mu bwigunge, ariko kandi aka niko gace gafatwa nk'izingiro ryo kwamamara kwa Yamal. Muzarebe cyane niyo yatsinze igitego akishimira cyangwa akora celebration, icyo dukunze kwita guserebura igitego, mu buryo bwo kuzirikana no guha icyubahiro, gusubiza ijambo n'agaciro agace ka Rocafonda. Muri geste akora yerekanamo umubare 304, umubare ugaragara usoza passcode ya Rocafonda 08304. Ku myaka 6 gusa FC Barcelona yaje kubenga ku buhanga bwa Yamal, bamusaba ko yaza akajya akora imyitozo muri La Masia Academy ka FC Barcelona, aho mu mwaka wa 2014 yaje kwemera kubasinyira nk'umukinnyi wabo. Aho niho yatangiriye kariyeri ye. Akigera muri La Masia, Yamal yakomeje kwamamara bigeraho muri sezo ya 2022 2023. Mu ntangiriro z'ukwezi kwa 9 kw'iyo sezo, uwo umutoza wa FC Barcelona nyakubahwa Xavi amuhitamo akamusaba kujya yitozanya hamwe n'abagenzi be mu ikipe nkuru ya FC Barcelona, aho yaje kwemera no kubasinyira. Ibyishimo bikura Barcelona yose. Umukino we wa mbere mu ikipe ya FC Barcelona Yamal yawukinye ku itariki 29 ukwezi kwa 4 2023, aho yarasimbuye mugenzi we Gavi ku munota 83 gusa. Ku ntsinzi ikipe yatsinzemo Real Betis ibitego 4 byose ku busa. Aha Yamal yaje kuba umukinnyi wa 5 ukiri muto mu mateka ya La Liga, shampiyona ya Espagne, dore ko yari afite imyaka 15, amezi 9, iminsi 16 gusa y'amavuko. Yamal kandi yaje kwegukana intsinzi ye ya mbere mu mateka ikomeye, ahari ku itariki ya 14 Gicurasi 2023
ubwo ikipe ya FC Barcelona yatwaraga La Liga seze 2023 2024 ku itariki ya 20 Kanama 2023. Yamal yari mu bakinnyi 11 ikipe ya FC Barcelona yatangije mu kibuga ubwo bakinaga na Cadiz bakaza no kuyitsinda ibitego 2-0 kuwa 28 Kanama muri uwo mwaka wa 2023 mu mukino ikipe yahuragamo na Villarreal. Yamal yagizwe umukinnyi w'umukino ibizwi nka man of the match. Ni nyuma yaho afashije Gavi na Robert Lewandowski mu bitego 2 muri 4 ikipe ya FC Barcelona yatsindagamo Villarreal. Yamal yakomeje kwamamara asa no kugirwa umukinnyi uri munsi y'imyaka 23 ukwezi kwa 8 muri uwo mwaka wa 2023 ku itariki 19 Nzeri 2023. Yamal yakinye Champions League ya mbere ikipe ya FC Barcelona itana mu mitwe na Antwerp we n'ikipe ye baza gutsinda ibitego 5-0. Ni nako kandi ku itariki 2 Ukwakira 2023 Yamal yongereye amasezerano azamugeza muri 2026 mu ikipe ya FC Barcelona. Ku itariki ya 8 Ukwakira 2023 itariki y'amateka kuri Yamal, itariki itazamuva mu mutwe. Uyu ni wo munsi yatsinzemo igitego cye cya mbere mu mukino ikipe ya FC Barcelona yanganyagamo na Granada ibitego 2-2. Ku itariki ya Ukuboza 2023 Yamal yahawe igihembo nk'umukinnyi ukiri muto witwaye neza, Golden Boy Award. Mbibutse ko iki ari igihembo gihabwa umukinnyi ukiri muto witwaye neza. Bitunguranye ariko Lamine Yamal ntiyagaragaye muri icyo kirori kubera ko yari yagiye gukora ikizamini ku ishuri rye yigagamo. Tariki 11 ukwezi kwa mbere 2024 mu mukino ikipe yahuragamo na Osasuna, Yamal yatsinzemo igitego bityo akomeza guhesha ishema ikipe ye ku ntsinzi y'ibitego 2-0. Ku myaka 16 Yamal yakwiye uduhigo twinshi muri FC Barcelona kuko yagaragaye inshuro 50 mu marushanwa yose iyo kipe yakinnye. Muri Euro y'uyu mwaka wa 2024 Yamal yabaye umukinnyi ngenderwaho, umukinnyi kandi ukiri muto w'irushanwa. Ni nyuma y'umukino wa final wahuje Espagne n'Abongereza maze Espagne ikaza gutsinda ibitego 2-1. Hano yaje guhabwa assist na mugenzi we inshuti magara Nico Williams atsinda igitego cy'intsinzi Espagne yegukana irushanwa ityo. Ushobora kwibaza ku mikinire y'uyu musore uburyo abikoramo, uburyo andagaza ikipe baba bahanganye, ukibaza ati se ubundi uyu musore akinisha akahe kaguru ko akenshi usanga bigorana kugira ngo ube wamufata umubuze gukina. Ubundi Yamal akinisha amaguru ye yombi, ni kenshi uzamusanga bamucishije iburyo ariko buriya ku kuguru kwe kw'ibumoso passe ze ziba zirindwa mubi. Ashobora gukina hagati, ashobora gukina yataka, ashobora gukina ku mpande bizwe nka ba mababa. Bikaba byiza kurusha iyo aciye ku ruhande rw'ibumoso. Mu bigaragara Yamal ageranwa na Leo Messi, ariko kandi buriya Yamal ngo yikundira kubi style y'imikinire ya Neymar Junior dos Santos. Lamine Yamal kuri ubu ari ku gaciro k'umushahara ungana n'amayero miliyoni 1,670 wavunjisha mu madolari bikangana na miliyoni 1,820 muri saison ya 2024-2025 muri FC Barcelona. Mu kibuga uzasanga Lamine Yamal yambara nimero 19 mu mugongo. Reka rera kundwe kandi anamamare cyane burya bifitiye biva. Nimero 19 mu ikipe ya FC Barcelona, nimero y'amateka, nimero yambarwaga muri saison y'igihumbi 1995 ndetse na 1996, ikambarwa na Leo Messi rurangiranwa muri iyo kipe ndetse no kwisi muri rusange. Ntimuzatungurwe rero. Mbibutsa ko N&U The Winners ari cano yaje kuguhindura intekerezo ikakwereka ko nta mpamvu yo kwiheba bavuga ko byarangiye. Biracyashoboka. Nahawe rero komeza uhatane mpaka ku mwuka wa nyuma, nta wamenya icyejo hahetse. Frodo wari nk'ubwatsi ne mwumvaga naho butaha.